Hello guys, maadjong adlaw ninyong tanan, maadjong buntag ug maadjong oras katong tuwa sa lain-laing dapit sa kalibutan karon. Anja, this is Upaw. Welcome back to my channel. Kumusta naman mo guys? Unsa na may panghitabo ron sa inyong kinabuhi? Mayo 18 na dayon guys, kalbaan na po ko kay hapit na pud June. Ginoo ko Lord. Dali aras panahon. Karong mga taknaaw, karong mga orasa, dakang pasalamat sa atong labang makagagahom kay niya, gitagaan pa tani jag pinitik sa atong kasing-kasing. Hinaot panta guys nga karong orasa, karong adlaw ug karong taknaa, maadyo ang inyong pagabutang sa inyong kinabuhi. Ug naa mo karon sa kalagsik sa panglawas. Pasensya na mo guys, sa inyong ubos nga alagad, pila ka adlaw ako'y vlog kay mo laging ako'y pang-load anja papapod ko ka lugar guys kay da ko'y gibuhat katong nangutana og bahin sa catering services katong hanggi apel sang vlog das mga unang vlog kuanto sila guys tato sila sa Bohol taga Panas Kandihay ag tag-ija dadto. Anja, o gusto mong ma-inquire o makahibaw mo o pilerit sa ilang kuan services. Inquire laman mo guys. Tagaan laman mo na hagpuntak. Kung nasa sa Panas guys, kung almost Panas, pwede na po rin dyan atuon. Kay sikat na sila. Manguta na rin mo sa dapit ilang location. Tudluan ra mo guys. Nagandam na ba mo og pamahaw ron guys? Unsa man ro inyong ikabadang sa inyong lamisa rong buntaga. Anja, shout out dai ko ni Ate Sherry Ulrich. Hi te, kumusta naman ka te? Gimingaw naman ko nimo tiwa naman kay sa chat na ho. Shout out ko ni Sis Bernadette Beltran nga nasa Taiwan. Hi sis, amping kanunay diha niingon na ba kag nag run out mo gabi ana ba mo isaga ron? Ni Ate Crispila kita nga nasa Italy. Hi te, kumusta naman ka te? Hinat panta nga okay ra ka diha, wa naman ka nag-message na ho. Nagwat ako kanunay ug mag-message ka. Ni Ate Lorios te, amping kanunay diha te sa imong nahimutangan karon. Hinat panta nga safety mo sa inyong kanunay nga pang adlaw-adlaw nga panginabuhi diha sa laing nasod. Diya. Happy Fiesta di ay sa Tibuok Bohol nga nagpista karon kay kabaw ko Mayo pista sa Tibuok Bohol. Shout out po ko ni Sir Ferdinand Reyes nga naron sa Saudi Arabia. Daghan kaljong salamat sir labin ug sa imong tibuok pamilya sa kanunay sa pagtimbaya sa ahang channel. Salamat kadto sa inyong suporta. Amping kanuna diha sir labi na kay nakasalayng nasod ug labi na sa imong trabaho adlaw-adlaw. Diya guys, palihog day ko og duaw sa pajag ni Lauren and Lawrence guys. Kuan ni sila taga Mahayag pud ni sila nga sa Bohol pud ba? Taga Mahayag Alicia. Lauren and Lawrence. Palihog ko og duaw sa ilang pajag. Nagluto na kong pamahaw guys, anza kay daghan mamigbahaw gabi eh. Maong ang sangag nagbahaw anza. Pot og itlog. Pagkaan jud og pot guys. Nga buwan. Pawot pot. A few moments later. A few moments later. Aron palisa guys ba nang labami. Daon pwede ah. Diya naman nagtawag na kay na kunoy ayuda. Bawo kasi naglista na kang napil man ko sa ayuda. Di ah. Bugas.
duha ka kilo. Og gulay. Yeah, nakalibre pa jud mig sudan. Kalibre po dog bugas. Daghang salamat jud kay Naji naglista na ho. Anda sa man adoy. Papadoy. Bitaw siya sa yang ipahinay nagwaswas kay ning adto ko nagkuha ko ayuda. Okay, sobrang hawak. Sakit ako ng isang hawak, guys. O pagali mo 30, sakit naghawak. Ginoo ko.